TUNI KUKI news in bezose na bon chaven lem ne UVIN TUNIN JONG video ani na dingin hin si moitin TUNI video masa cho ahile KUKI cha te hausai ki vai po na ho ipia ila asap muham ahi lo le ipize a hausai ki vai po na ho hi mi pin na sata adem na abol ham ti chu ina sei wa hin TUNI hi 7 July 2026 ahita in TUNIN a video ani na dingin igamsung inamsunga thil so ho le thil dan ho hilchet na khat ga bol ke no hitin NSCN-IM hon AR mini kithat Assam rifle ho mini kithat na embusa mini ke kapli pen chu kai ho kahipo ve NSCN-IM kahipo win NSCN Eastern Flank ho ball ahi NSCN Eastern Flank ho khut nung ahi ti hi ama hon thuso ahin ball vi ti ho jong hi mo ahin hi chi chung changa he team na de win hin se waitin tu ni chan ge a hi Meitei le KUKI kum iza nam khat anaki dautan ahin la hi chilaya hi Center Force ho KUKI cha ten khat vei cha jong attack ki ball khalo ai in Meitei hon wang Bisnupur gam kai sunga chu khat vei attack ana ball lovin ahin la hi chi gam kai sunga jong chu operation chi hla a nasata a thingnoi holdo na ding ahi lo le operation hi phateta chi piwa tu ni chan ge ya news ho jong chu ga belos mi thu mi li amat na ho chu PLA ahi in KCP ahi in ahi lawal KYKL ti ho aban banahi nichenga amat na thu jeng hi ki sei ahi in Meitei hon KUKI cha te narco terrorist aitiva ahi wanga TUNI a jong chu ama ho lamlai police station a jong chu ivet na hi le kanja ho kezis zalilang amando viti ho jong chu mu ahin kezi zali ho chu mai hilo ain atama tamai tan hi chi ho chungchang ho jong chu ivet na hi la TUNI chan ge ya Center Force chunga khut kilha ho hi Center Force in I chan ge ya operation abol khuma ahi lo la chungova action ala am ti jong hi mu thai ahi in ahin la TUNI chan ge ya I chen khom piu Melong ho ahivin Meitei ho ahivin Tangkhul ho ahivin ama ho hin kitho khoma KUKI cha te themo chansa na ding te a hi to gon anei wa hi ti jong hi mo ahin hi chiwa NSCN-IM hon ambush anabol nawa tu a hi Eastern Flank ho ango wa hi ahin la thu so bol nawa hi ama ho le ma ho kipal na khat jong mai ni so jong chuin se hi tin aban le hi chi NSCN-IM in Army and Void ho Army gari attack anabol nawa mini anakabli wa mi som lang kitong kha ki sei ho jong hi TUNI chan ge a hi KUKI cha te ngo na abol KUKI cha te ngo na abol kit nuwa KUKI cha ten attack a bol hi ti ahin la hi chi attack ki bol na hi ivet na hi le agam kim vela hi Tangkhul khongen ahin KUKI cha te galut na ding mong lampi lo ahin hi zong le TUNI chan ge a ama wen narrative chom choma pe ya army ho hi KUKI cha ten etega bol hi ti ahin la army ho jong hi angol la hi di po win KUKI cha te area Tangkhul area Melong ho area ti hi phateta a het thimo ahi hi ji chun TUNI hin e hon jong mi pi ho ilong boy lo na divin het team na divin hin sai de wahi news khat ga belo han hi chiwa jong hi ga belo chun national news ho na san ge in jong a sei hi in NSCN-IM in denied a ball hi chi ambush ki bola Assam rifle mini ki THANA chunga hi NSCN-IM hon kei ho khut nung ima a poi ti a jong hi thuso ahin bolovin chule NSCN ASEI be na a chu hi le kei hon Indian government to ceasefire agreement sign ka bol wa in hi chi hi TUNI chan ge ya ka chi pi wa hi chi ki hon ka din pi jing na lai wa hi in sepai ni ki THANA chunga hi kei ho khut nung ima cha poi hi chi ho hi NSCN na kona fraction chi a hi chi fraction na kona in Eastern Flank ki phu do ho hi chi ho hin
to gon ahin ne hin te ti ai thu phon a bol in chawai ga belewen NSCN-IM on press statement ahin bol na wen a Hebron ti chu ama ho headquarter a kon a hi in hita hi ama hon thu asei na wa hi tu chunga Assam rifle ni ki thana chunga hi phamo akisai ahin la hi chiwa NSCN-IM khut nung dana thu ki sei hi keihon kapom thei po we aji chu hi chiwa hi NSCN khut nung I macha umlo a hi chi NSCN khut nunga hungkingo na chunga hi phamo akisan tu chunga hi chiwa thilso ho hi NSCN khut nung a hi po in hi chiwa thilso ho zo se hi Eastern Flank ho khut nung a hi ti hi phondo na abol a hi in alang khat langa chu iga vet na hi le chun kilom tho hi aji chu NSCN-IM ho hin masanga patna pan khuti ta la bi se lo a hin la Eastern Flank ho a hong lut no wa Burma gam sunga ko na NSCN ho hong lut no wa hita chu NSCN-IM ho to hong ki to mo wa NSCN-IM ho hi alhang mi pi hon na sata support an bol jingu akuma kuma support an bol wa za ta na koy wa hin la Eastern Flank ho hin hung lut no wa hita chu Meitei to ki thu a KUKI cha te khosung ahin ka mo wa KUKI cha te ahin do wa patna hi mi pi support hi hung ki hial la hin ama sa jong choi he de wa in Eastern Flank ho hi NSCN-IM hon anathaw a hin mini hita chu anawa le ho jong chu anatha ho chu imu de wa hin hita chu anatha pha no wa chu mi pi hoi lung hang wa Eastern Flank sipai ho na that no veti a chu nam sipai na that no veti a chu NSCN-IM ho office ho jong aga bulu wa hal na ho jong chu imu de wa hin hi chiwa pa na hi Tangkhul mi pi ho hin Eastern Flank a hi ke ho zat mi tam a hi in NSCN-IM a hi mix a hi in hi ji chun hi chi kita asan thei ponte Eastern Flank zo hi kita asan a hi aji chu Tangkhul tam a hi in hi chi Tangkhul ho tinga na tong a hi win ama hoin igam inam hu na dinga panla a hi ve ti a hi a support no a hi in ai ta chu Meitei to ki thua a chang le Burma thing no ho to ki thua KUKI cha te khosung hi attack a ball jingo a hi in hita attack a ball jing na chung chon wa TUNI a hi NSCN-IM ho hin hi chiwa ambush ki ball na ke ho khut nung ima ampon Eastern Flank ho ball a hi ti a hin la anoi langa hi iga asim su a hi la chun hi chi NSCN-IM ho area a hi gam kaya hi ama hon asei na wa chu NSCN Eastern Flank ho a pove ati ki no chu a lawa hi le hi chi tu a attack ki bol na nungsang rival kiti a hi lawai la hungpung village kiti na la hi koi khut no ya hi chi hi NSCN khut no ya hi lo a hi le ama hon ke ho khut nunga hi poi iti ati the ke ho area gam kai sunga Eastern Flank ho poi atiwa a hi le attack ki bola attack ball to Eastern Flank ho hi ati kinova ke ho gam kai sunga Eastern Flank ho poi ti chu hoita athu hi isima hi lesun ama ho kikal na ama ho ki ong thol na ding ama ho zam do theine dinga chu Eastern Flank ho ango dana hi thu aji wa hi na hin la phateta isima hi le chun ama ho ki kalu hi chu nale hita chu hi na ban le hi chi hungpung village ki ti ho jong hin authority ho hin thu phun a hin bol ke condemnation lekha a hin sovin condemnation ke wa hi pon advisory ti a hin la hi chewa advice ke hi lowa ai advice bol dan pau hi event na hi la warning ki pi to banga hi thu so a hin bol so a bol pau chu I pi se hom tele tu nia hi chi to bang thil so a army ho chunga ambush ki bola mini thina chunga hi kei ho hongpung authority hon jong phamo ka sawe a hin la hi chi to kisam kaya koi tabang hongpung village a mi pi ho mi hlam ho hi chi hin sugen thei a a hi lo la hi chi thil so a operation mina mi pi ho hin sugen thei a hi le ke ho hon kamo vet lo de wa hi
mi pi gi na ki bola a hi lo le in sunga I dei dei a hung chat le a uma a hi le chun hi chu ho chu ki mo vel lo de ngai hi zi chun a hi the ai le thil bol ho hi phateta na bol diu mi pi ho na su ling lao lo diu hi ti ai gi na le bol chu center force on in zo khat le operation hin bol lo hen lang hi le mun tina agin mo ho a hin mat ding a hin jep ding ti ho hi agel vai le kicha je wa chu ama ho ki ven theine ding zo ai se pai ho warning pi to banga hi thu so a hin bol ki no ve ti jong chu mu a hi in hi chiwa personal ni Assam rifle mini kapli te ni hi tu a hi jing ni ho ting lehin IMPHAL international airport na ko na hi apo do de wa hi tai ti ho jong hi mu a hi in chule a tong kha mi som lang ho jong hi tu le tu a hi IMPHAL khopi sunga hospital a hi ki zena jing na layo a hi in a hin la athi te ni wang hi jing ni ho ting le hla do na nei ding IMPHAL international airport na ko na a kholangova anapo do de wa hi tai ti pa chu he thim na de ba iga phone wa hi aban kit na hi chi chungchang thu a hi HTC in zong condemnation statement khat a hin bol lovin hi chi condemnation statement a bol na wa 40 Assam rifle a ko na warrant officer Balwan Singh le Hawaldar Chandra Mohan ki thana chunga hi Hill Tribal Council in Zong Phamo ki sa in hi chito banga igam inam veng bit dinga khatla khat ki ka community khatla khat ki ka ki chamna sim dinga hungwa pan la ho chunga khut la ho na sata in demna aki boli chole a molim teni in sung ho jong pathinin hin pintin lungmon na hlamon na hin peta hen ti chu TUNI a hi HTC hon jong lunghem pi na lekha ho a hin so ve ti chu iga aphon the wa hin TUNI a jong hi lam kalang hi vet na hi le lam kalang hi seinom jong om pon na thu hi na ei ho ki ka jing a hi in gal hi bang I boyuwa alang alanga gal ni kineita Meitei Tangkhul a hi lawai le kachana ga ho na hi chu ho ki ka e hon gal inei naw munni ni a gal kineita a hi wanga lam ka a cheng KUKI cha te ho TUNI a gal lo banga e ho ki ka boina hi ta ban bana isu sa ji pau hi ige la hi le chun phamo ki sale jengin TUNI a chu Chuchanpur government college a jong hi principal ki chu na a hi nasata in poina analungi ti ho jong chu mu a hi in lim ho ki sema a hi lo office ho I tek ki bola glass ho an ki se set pi ho jong chu mu a hin alang khat langa nga hi chiwa ki kum tilhen hi chiwa ga ki gol lut ho jong hi a ina ga ki del lut ki na hita chu a ina amat ding pa jong hellowa volunteer izan ham khat chiwa hita chu go chin khu veng langa hi etek aga bol kin a inova hi aga puido win a inova aga china wa hi khat pa hi a inova na umlo a hin la a inova kholai leng khat hi anaman amin ho kan solo de ho a hi chi ina kholai leng ho chu anamanuvin ama chu a hi sa ben anamanuvin hi ta chu zep kita hin zep movin ngaban na hi chi ammi mat pau chu amat dinga asol pau chu ahin mat kha lo phan amana chi ho chun amat ding pau chu amel het lo dan wa hin hi ji a chu ahung thun no ba avo na ho chu ivet na hi le chun na sama ma a hin aban le hi chi ba avo pau chu amana chi hon ahin pu ulung phat no ba so avet no ba hi le amat got pau chu an hi lo phat na chu ngai dam thu mala a chu ahin nung tha ki no vin lampi ka la hi ahin dal hatawi ti hi chu hi chi go chin khup venga chu adal ha wa lampi la chu akum sa wa ita chu dal ha ki jeng chu a hi le hi chi chungchanga hi
Zillai Vipe Student Association Lamka Block Hon Jong condemnation press release khat ahin bolvin condemnation to ahin thovin ahin la ka sei nom pen chu hi chewa athu aza za ti ho chu ingai nom vai la komena chu in sei lau chun jing lang le kitchen ta ahin sei na hitin ahin la tu ni a hi chi kahin sei lo na pen hi chi a meaning nei ga sei ding ka ti na pen chu a hi le tua igam inamen gal kineya aninga gal kineita gal zong chu meitei gal keu hitalowa kachana ga ho zong hongzauta hichina chungchona tunia eho kuki chate adinga zong ikine pi hopi khat zong ahi in lamka hopi sunga ei hol e ho hita iga kina wa khatle khat hita deilo bolai ki bol pau hi da ki sa in tunia zong ka sei nom pen chu ahile Manipur gam kai sunga I umova Manipur isu umang lo zong hi mi tampi lunghang na laya hi in hi chinaka a Churchanpur Government College a kona principal mai ki chu na a zong tu ni a hita ucha khatla khat nam khatla khat hita iki bol jing pa ho hi phamo akisa in Churchanpur Government College a hila government in ki boy pintin principal tam kichaya hila tam khat chu kichai ta a hila anix ding chu amo po authority ho a hila waile amo po society in kivet ta na government in ki akivet di chula ipi bola tu ni ai ho hichi principal deina a kichu a abanle ki boina a chu alang khana principal kichu na a chu awaza hole a principal lui pau chu kichu ta hi lobaile a community ho ki boy ta a student ho ki boy ta ipi bola tu ni a thal choi kahi volunteer kahi ti hon na hi che ho a I khut I galun lut jiwam hi chi aphat lo na ta kharahin tu ni a zong chu ka beleu chun amandinga sol chu koi ham na amandinga sol chu koi ham amana chi chu koi ham ahile amana chi ho chun ama ding pau jong phateta a hellowa a ina ko mowa a ina ko na pasal amat jing ti ho bang ahile amat pau chu adi hamadi lo ham jong hello zep ke ta zep mowa a zep chai ke phat wa di poi tile lampia se ha ki no so hi chi to bang inam sunga kiloi khom na za chom igam inama dinga nam se pai hiu ham igam inam ven bitna dinga nam se pai hiu ham ahi lawai le volunteer hiu ham tile tu ni a ei hon inam sunga khat in chen theina ding ahi lo le khat vai hom theina dinga tu ni a volunteer ahi lo le thali choiwa nam se pai ka hi ti ho hi za chat om le jeng ji in hi ji chun ahi the ai le inam sunga hi chi to bang ho hi da hen lang hi le wang igam sung inam sunga hi khanto machal na jong ding a hi chi ho ji ta hi tu ni a igam sung inam sunga jong a hau sa hon jong in hoita kisa no ma sa theilo thilpha phata ta jong bol no ma anei agowa ko na thilphata ta nam mi adinga a bol nom jong a hin la hi chi ho ji a hi koiman a bol nom lo hi ti hi hedo leo hen igam sung inam sung hi hung khang to ding hi ti chu iga phon theu hen tin tunia jong chu jerubam langa jong hi go jang wang khu koma hi army hole state police ho hin operation an bol ven hi le mancha tampi jong anaman do ki ro ti ho jong hi mo a hi in aban le meitei gam sunga jong hi tangkhul hon hita chu organize an bol lovin meitei kiloi khom na za chum ho jong he an ko khom movin hita chu meitei ho jong hi til na sata na nei kit viti a hin hi chiwa tangkhul nu jong hi ka bele chun tu ni a melong ho KUKI chate ahin vet danaw jong hi chinu ji cho hi chinu hin muchi atu a hi le hi chiwa ko na chu tu ni a melong ho jong KUKI chate vet da hung zaw khai tu ni a jong hi ama hin alam kai kit nin meitei nu pi ho hi thu sei ding dan la sa ding dan ho hi phateta a hilin
Tangkhul langa leader zat chom ho jong he a kovin phat short pp thu sei sa in aban le tu a jong hi Manipur legislative office a hi tisu Manipur Assembly Special Assembly neidinga jong hi langsap dinga hi mipi ho atile ti jong hi mo a hi in I chan ge hung chal hading ham ti bang chu sei thei a hi pon a hin la hi chi to bang chungchang thu a update ahung uma Manipur government in Special Assembly neidinga to gon ahung ne ya hi jong le hi chi ho jong chu aban kiting jong la update in bol de wa hi chi chan chu tu ni a NSCN-IM hon AR ni ki THANA chunga kei ho khut nung a hi poi hi chi hi Eastern Flank ho khut nung zo a hi ti a thupon a hin bol na ho mi pin he thim na diwa ega phon thei ho hi chi chan chu in tin tuni KUKI ni usin be a hin ngai ho zo se na chung chi UVIN ka ki pa in na bon cha ven pathin in phat thei na bo jing taw hen